Manipur State Territory के वफम compromise तो रोई कायना थंगनी नियम तो मसंदुक के नहना Home Minister Amit Shah मुदुक्रे सुगुनो एरिया दा मसी सुमखतरा करबमो दा पुथुंगरी रैली कैंप सिंदा देतना मतिंग बिनरी गनरा paramilitary force के स्टेटस से लंफो की प्रोहाई के कोंजन मखतरा सतरी हजे पाउसन ने बिजरी हाउकीबा मेगी तंका अहुम दगे होरगा मैते अमसुम कुके कलबनी दी इरान नंबर मोदना मिशिमिना लंथुम मांगता की बात तो संजय लेगाना हाईकोर्ट की थमुत के पथारा चीफ जस्टिस अमना दुसंबा कमिटी एमएस सेंट्रल लगने हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पुलोक्रे वापम सिंह से चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी के दरबार हॉलदा मणिपुर दा निमित होने के पंसत लेरिबा यूनियन होम मिनिस्टर ना इंफाल थदोरदा द प्रॉमिस का पुनरा अमर पंगवा के बने मानव का तारजुना स्टेटस से का बनी की मरता हना बमा अमोक शांतिपूर्ण नव मणिपुर के गवर्नर अनुशिया विकेना चेयरपर्सन ओइना Restoration of this committee Amasan Lagani, Hoki Vasai Tarabasida, Double Engine Game, Manipur Langa, Yamna Inna China Development Akunta, Yamna Leraki, Adabu Manipur, High Court Gate, Wada Amana, Midday Amazon Kuki Kalumani, Iran Tuanki, House Tolly by Iran as in Nakalanimaki, CHO Sing Amadi Ade Akala Heka, Unaduna State Asida Amosanti, Laknaba, Manipur Governor Sanduna, this committee Amasan Lagani. Amit Shah Makhatara Danatu ki Iran Asiga, Mari Lenana Kestero, Register Tore, Mazi CBI ki Tilpa Amana Nakala Amatagi Yendana Matanduna, Kesta, Chenaba Singh Aingi Oiba, Cherapi Gene, Manipura Mahanga Limita, Mitegi, CHO, Kunito Kuki, CHO, Kunmanga, Unaduna Makuye, Abama Kandula Gray, Masidamatana, Mori, Joachampu, Kapubi, Amazon Impalda Leva, Relic Camps in Chatana, Kawabatara, Unaduna Makuye, and Pampas and Tare. Sugi Makata River Group Sinda Ground Rule Minchina Chakanaba Kangan Craig Ground Rule to Gaigasing Yangsinaba Security Force and Monitoring Committee Central Yangsin Bahore Yamatuna Public Operation of Mahoragane Kanakumasin Naloki Banoising Manana Populous Stations in the Kambiu Public Operations of Tavada and Kaina Kulai Singh Thuzen Bathingarabati Madu Angi Machumina Exabakane Mapandari Changla Pathinga Bamangki Sambal Changing Pina Kilometer Tara Samba Karagani, Makataba, Namkai Sambal, Kanaba, Savedori. Housing Manipur State Territory, we welcome the compromise to Roy, Kahindana Thamani, Mianatura Sanduki, and Haiki. Nasi Bomisanga Unaba Adada, Chief Union Home Minister, State, Nitana Jalai, Chief Minister, and Biren Manipulanga, Security Advisor Kuldip Singh, Union Home Secretary, Achikumar Balan, Jimakia, Serbia Ki. Dunda Union Home Minister Amit Shah के मणिपुर कौंसल लोइतना दिल्ली के दमाई पाथ हदो के मसिंगम लगा इमाई बेंसिंग नागास अंतलाय पाइदना प्रोटेस्ट तो बुसुकु के हाइडी Union Home Minister Amit Shah ने न्यू दिल्ली के दमाग इम्फाल थदो तंगे मावई ननांगा से गवर्नर अनुशिया विकेगा उनदना मणिपुर स्टेट असिदा शांति एमसों मौसमी पुंसिदा तुबदा हंजिनाबा के मतांगा कुंदा खड़ाखरे Banbayabadi Union Home Minister Amit Shah से मेगी अंगनबदी स्टेट असिदा जाति कानून अन्य के मनुंदा Tokliba Iran Piban Yangsinaba Manipur Lab Kibane Manipur Tokliba Kamupani Marata Tokliba Iran Asiga Marilena Kapsan District Suno Ediata Mamanta Megita Punipanda Hudura Ugi Lalobani Sinabasana Yumai Tava Amadino Kapa Horpani Hybidiki Micham Miam Amaso Security Force Ki Apunba Kambu Amakapuki Lalobasanga Numai Kamnava Amadi Yumai Tanabagi Tado Numinini Kara Daptarabatunda Masinumita Wanam Pumama Makaram Tarapudaki Nomai Kamnava Makatana Chataragli Haidi Mapam Ataki Pamba Pogi Matumina Mamanta Punipa Masum Kumapanda Suguno Traveling Area the Security Force Amadi Suguno Area the Leva Mianga Lunana Puli Ugi Lalobani Chinerasinga Akanamona Kuta Tomakiba Aduda Nakal Animata Mishimina Chama Tokibane Housing Su Asiba Haksang Kara Suguno Travel Area
CNPO amadi Kaksangi Prajasingi Moguchi Sinduna Kaksang Assembly Constituency MLA Amber Rameshwar amadi Kaksang Municipal Council Chairperson amadi Committee for Peace and Social Harmony Member and Sanjay Yong Unaduna Megitang Punipangi Thotu akan mamong dakan tauke Masagalona Naga Customary Law amadi Manipuri Spirit Yemlaga Yasinaba Puranga Magina Ojasan Naga amadi Kaksang Maitegi Mehutsangi Maragda Yanache Ama Rajana Tantana Pik Pinara Batunda Chalan Ama Susamina Tanaka Anigi Maragda Yanaba Puratre Committee for Peace and Social Harmony Kaksang Sinduna Kaksang Higher Secondary School Hangleba Relic Camta Nasisulopiana Mating Banglaki Mazin Mating Banglaba Sangi Manunda Church Auxiliary for Social Action Kasana Chenkizikun Managi Bek Maripu Hawaii Thao Tum Tangabi Isang Bottle Kankal Towel Sapon Jiton Chimbakya First Step Drainage Center Kaksang Terra Lamina Hawaii Wabaga Tingil Lekai Turent Maning Lekaina Bobi Amadi Alumating Banglaki Relic Masi Hosik Nupa Chamaga Puntra Tarun Ribi Chaniga Taramari Punamioi Jamui Ampire Kaksang Ningchau Lekai Ginarang Sangasan Lamda Kaksang Ningchau Lekai Prasa Sindage Pirapa Angam Mamating Suna Kaksang Yumi Masa High School Hangleba Relic Mamadi Kaksang Tonglada Uyalamida Leba Lagis Nunda Kaksang Hangleba Relic Singa Chanapam Lotana Leiba New Shingi Chanathan Bapolam Singh Hidalamtag Sena Janaba Pirona Jimba Timaki Social Welfare Association Sawa Sangayumpama Amati Muslim Students Development Organization MSTO Sangayumpamda Sangayumpam Zilla Parishaki Member Muhammad Hibzur Rahmanda Kusanaraga Masitawan District Itamantamama Mapam Talita Hamduk Liba Relic Camp Sinda Chatuna Jing Amadi Chanathan Bapolam Singh Timaki Demam Malam Piba Adada Sarviaradana Muhammad Hibzur Rahmana Hai Hokiba Miditanga Ahumda Ikan Hamandana Tokiba Irang Marambo Oiraga Mioikia Awaba Mayonari Irang Asana Marambo Oiraga Lansinatuna Relic Kiaga Sujapamba Lotuna Lady Chanjaraba Mioikiagi Yung Kaikia Maitado Pikre Masitamo Shona Moitaba Pawi Relic Camp Singa Chandapam Lotuna Lady Basangi Awabada Sarviazabo Ina Sangayum Pongi Mopam Singa Chanathanaba Polam Singa Angamba Putungaduna Timbang Polam Singa Sabizabani Asegamba Irang Ase Atubada Walwishin Ubiraktuna Mahusagi Pimanda Ubira O Haina Hezur Ramana Manipulenga Pepulin Chimsilaki Magi Angamba Mayam Puchalapuduna Wagi Mapam Taret Nipanda Koi Liki Angamba Pote Krapi Balak Jabani Masita Senga Koi Uji Kulgi Organization Puena Atay Su Nasigi Kontang Jetum Lokalakani Haibagi Taja Pasoi Mapam Sida Tamjaramge Aduga Haujit Arui Badaina Tamjaningba Pildi Manipurda Laiba Praja Section Pudding Magna Hoji Toiba Liba Tiba Toto Ase Tasena Koi Nuiba Amoina Asau Badagi Amadi Koigi Nungai Tabakaya Magaloina Laiba Se Koi Punging Pata Mineraga Manipur Bohanagi Kunsida Amuk Hanjana Bahona Bada Koi Pumnamak Sarugan Tawang District Lamdinda Leba Lamdinda High Secondary School, Wangsinda Leba Kodong Popi Sport Complex, Hairok High Secondary School, Wangsing SK Leka Community Hall, Pioneer Club Wangsing, Padampa, Kamabo High Secondary School, Amadi, Adopam Upper Primary School, Hambo Leba Relic Camp Sindusu, Tembang Kolaps in PK. Andatuli Bapurapa Anigi, Onkanaba Asidagi, Latinaduna Relic, Sanjar Sinda Leba, Mianda Doctors for Yuna, Lieutenant Chatrapa, Lieutenant Line Migi, Camki, Makachatrapa, Waina, Nasitavan District, Lamdinga High Secondary School, Hangleba, Relic Sanjala, Lieutenant Line Migi, Camp Pray, Dr. Amadi Narsiana Matikani Staff, Taruna, Sarvia Kiba Camp, Adada, Hida, Langtaksu, Lakawanki, Doctors for Yogi, Manipur Prosek, in charge of Poisam Boris and Napundurapura, Makatana Su, Asikuma, Lena Line Camsen, Pantokigani, Lena Relic Camsen, Dartsanga Pump, Loja Tana Libus and the Makasu, Doctors for Yuna, Relic Majorian Singer, Yantum Navigitavan Su, Nakane Heki. Mamantha Megitanga on the Gitokiba, Kamuki, Iran Namaramodina, Sanjana Iran Namtanava, Haidana, paramilitary forces, Kaya Tazil.
Yaipok Lambi Tingiba Wangam Maira Paibi, Luchimbi Amana Pondorkibada SOS, Jana Padagi, Toglibi Iran Asana, Equimian Diana Wabire, Subangam Makong Kangre, India Amasung Manipur, Lainana, Oki Militant Sengatam Libasu, Ase, Janati Garano, Amadi, Miam, Max, Sengani Haina, Tarabiba, Indian Army Sanga Sida, Aikui Tazabatandre, Aduna, Army Sanga Sisulong from Pikro, Ekoi Hanaguna, Inajina, Tandulaitana, Hima, Pami, Haibagluina, Kolapia Sulaki. Manipur sida su lebana maram oiraga hodi Indian Army singje akoi de kaisu kana belaitre aduna akoi pandamdi athuba matamda Indian Army singje amukta lokthok pigro akoi ngamna ba akoi ngamna ba dum lanthing nazarage adu Indian Army singje na maram oiraga akoi da awa ba pan bahar badu hena thoi hana mani akoi Manipur sarkar akoi masi wafam se koi thamjage aduga athuba matamda Manipur dagi akoi kuki jingi su lokthok piyu Manipur da कोई इंग चिकना हिंबा लेबे यम पामजे तंगदु लैताना महौसागी फिबम दो कोई हंजन नुंगाय फने लेबदो अकोई सुजन नमजरगा लेजबदो कोई पामजे ममाथा मेगी तंग अहुंदगी तोकी बाकामुगी इरान हसना आइकोई मसेज मियाम हाइनिंगा लेतना ओमा मयोनरे अमरंदा मिजम मियामो ngaksenabani haidana tharaliba army sangi thawang miyana penadre amadi kuki militantsina chathariba himsagi thabak sangbusu yamna kana yanida pangduduna tawan district airport pidom laikai dasu wakami pampa adada sarga kibi pidom laikai maira paibi lukki luchingbi pidom zansirani kogi amana pondorokibada kamuki irang asina aikoi supamnam pampa amadak khangnadre Misal Miyamba Awabana Kamtingare, Masida Lainamna Amadi State Force na Akanba Kongtang, local Bitana Miyambi Awaba Asi, Gohan Binamona View. Toglibi Iran Asana Marambo Idana Lazana Liba Miyambi Awaba Sandasu, Widom Leka Mera by the Amazon, Widom Leka Club Gate, Magi the Gisu Sargazari, Masim Miyamna, Lambida Him Nuntil, Naidana Lambi Asi, Manipur Kaidanabane. Manipur के सत्ता काबिया रोड को भी मिलिटेंट संगे सो लक्ष्यों का दबने मणिपुर के सत्ता कानवा पुनरागमन एकोई थवाई पावा थदक तना थिंगा गने है कि वाकमी पमददा मणिपुर की अपन मुगे सत्ता काबिया रोड को के मिलिटेंट के सो कुदत्ता लक्ष्यों एकोई शांति पाने है बकुलाव संसुलाव के कुछ पाले में सरकार सिंह मध्य स्टेट की ओइना लॉ एंड ऑर्डर नागपीरिबा फोर्सिंग सिना प्रजा के अपाम खंगना थबक तौबियो अखोई प्रजा सिंह हजक याम वारे अदुबना मसिगी येंबिरगा अखोई इसा इसागी खतंग खल्लगा लेबिबा अमदि चौकी कोलगा लेबिबदो लेबिगनो हजक लेबिबा मयाम प्रजा सिंह सिगे असिसिगी इहुनजे खंगना सरकार गा मदि स्टेट फोर्सिंग सिना तौबिरगा अखोई गे अवाबा सिंहसे खितंग नाथोक पिनादबा हाइजरी London City Sangha Revolution Designer Robert Naurina State Sida Santi Amasong Mangsa Kunse Hanselana Bakuna Bada India Amadi Manipur Puning Sila Play Mahana Pundo Kibida State Sida Santi Puraki Haribadi Sanjana Madi State Lekaka Amadi Iran Poliba Kamlo Anigi Mating Dargar Oi Iran Manipur Tongan Ba Dharma Chapa Kamlo Jati Kiana London Ne House Tolibi Iran Nase Kamlo Anigi Maraka Mahab Tanada Badagine Dharmagina Te Masih imam amagi macam mana anegi mana terfopa karena bani hanya lo koyai Hindu amadi Kristen natural Maitai amadi Tribal sini mana terfopa nanti London sida teman-teman pada cepat miusin kunda minari masida Nasnet media da asigba coba mata kamdana dharma anegi mana terfopa banyak berpasi yang lalu tiga ni haiki. Let's support the youth sections of the society which we are suffering. We are driving towards the development, towards tourism, towards promotion. I was really happy that Femina Miss India exists here. The tourism started developing and I hope the tourists will attract Manipur. But I hope this thing should not stop the tourists to come back here in Manipur, and it should not be a place where people are scared to come. We should bring back the normalcy, we should bring back the development, and I personally don't support the poppy plantation, which is a measures taken by the government. Let's stop this and let's get involved into the developmental process which is taken by the government, and let's
make our Manipur sign to the rest of the world. I again request to all my people that to maintain the peace and stop the violence. Thank you. Lami Lurchanga Rakesh Tikarina Haikibada Wrestler Signa Tauriba Protest Ke Wapamasi Hayek Haryana da Pampakadaba meeting Amada Putana Kanagani Wrestler Signa Makogi Metal Sing Gagadan Tokabanimita Tadagani Tauribadu Makoida Tautanaba Hairibani Masi Muzafar Nagada Pampoka Miyangi meeting Kamada Wamangatuna Rakesh Tikarina Wrestler Singo Lami Signa supporter Bagi Matanda Haikibada Sergeant Gafena Kali Tauribage Haiba Miyamna Kamare Bihada Lalugi family to guide great Mulam Singh Yadagi family da Makoina Kali Tauribage Gimbio Aduga Jamanana Rajasthan Tauribane Intokaba Nimita Delhi Police na Wrestler Singh Chataki Bathuanga Adada Pendabadaki Protesters Singh na Makoina Pangkiba Madam Singh Aduga Kada Lamtana Bawari Rokibane Hairi Wrestler Singh na WFI Chief Breeze Bhushan Saran Singh na minor Yauna at least the sexually assault Toki Haidana Marad Siritana action Lamna Navati